Kofi Asumanti, ya kase dotienko dotiem, ensonko ensumu. Salinko no adjan papa kwan, obi anhwe. Salinko fra wadjan papa kwan ni. Komwa ibi abesei. Kofi obusu afọ kwaso onu mba. Oba ye bebi. Dia ne Savannah Safo. Me kanfo Ju TV. Amo bibia Canada ha de no an ye hwede gye ani. Ho na be hu no ma papa. Ene nsam papa. Ene jesam a ekoso.
Selling community. Yes, you're from near which street park. What's a look where you pet and I've been beside you?
na de ewo yi ehye de enwo no na se de epro yi enya hye de empro no na de ewo yi enya hye de enwo no a eno na asem a watwro no bebemu se wa mene owuo enkunim so hallelujah owuo onkunim wo hene owuo onyoye ewo hene owuo onyoye ene bone na bone tumi ene mra enso asedanka wonyankopon a onam ye na Awurade Yesu Kristo so edi nkunim ama yen etimi nuanom adofo muntintim muhihim monkoso Awurade adwuma mu efri se munim se mo bra nya kwa Awurade mu amen amen ala dem kai da ba fo nya se muntintim ana ya mote ko to fongo medi kan etedunum chemodi onum wotwe se nuanom adofo muntintim muhihim na monkoso nyame adwuma mu da mu se mo bra nya den enye kwa timisa apart from tax adwuma na wo ye no nyame adwuma ka ho hallelujah na se wuwa Awurade aha kronkron abrabo na nyame obi tata sin mo nche nyame asem no hu se wo so no ye kristoni ti de ka ne se eneje papa kan kra na ye nsu ase nyina ase ya na ebeko ye nyina ase ya na ebeko nti entu ebu ase enye bibia aboko ne nya papa no kwan wa asundue mu enam se Awurade atene nsa frɛ ye papa Jones Kofi Asumanti ye ka se dotie nko dotiem enso nko ensumu no okra ne de nko Yakobon nchen da amen Awurade nhyia ye nyina no ntire ne mfa nkyerɛ ewa nyame agya oba ane nkonkon di mu amen amen mo fa flowers ne mra flowers mo fa mra na si Lydia ana odija no kwa wa si Lydia ombetete arosi free wesu de emma na dija no kwan wesu abusia na dija no kwan aha emma so ade we ka ho ina efe Salinko no adija no papa kwan obi ahwe Salinko fra adija no papa kwan ni aha go ebe pay wesu free nananom nana council afọ nyina aha ense onu maka ho nyina asuso ya busua nuanom omde wesu jam papa kwan de tenti ele flower ne say ejide say obe sorry na onso no aye fresh to say the flower ne tie no na mi hya nyina amen amen yo woni ye beja na matwa so abusia mo na say amen 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 ese da si yo te beja ma abusia no so akaba lo kodai plaka bo funu wa no station yan wa ma fina wa tutu sa te ni kodai ye kodibia mu ena kodai di adu akire ye de wo ko e de wo ba ofi de me ka che ro se wa kodai obi aduma no ya sensu do fa no bia tobi na mo so nyina ni die se de mo na di ade aye mpane ntokwa mo de kru e bibia nyam be hira mo bia mu ye bia no ntokwa ba mu a bibia be sei kofi obusu afọ nkwaso o no mba oba ye be na wate ye pa ye be na o pa ti akire ya ka no ko ana mo ye wa se de mo pa ko di we 100%. Eh, huna mani yo. Ai be yi dia busu. Ya ya mo busu. Ko bre mu why?
Ojo better the good man can. Why are they? Why you Mienu. Ogadi. Open meat pie. Yes, I. So we 2-2 me boy. Say 2 cities. 1-1 or 1-1. Prato my 1-1. Yeah, so many me know na dey na isa. Abusiafo Shalinko na bu fruit ma obi awe live by live. Obi a bu fruit obi a live by live. Pacha no ano no. Eye no adani bu fruit. Mami ma blogger, bloggers wa ha. Yeah, our community center. You 500. But one call. I see a one. There was your mom will be kakra de come one. Yeah, they call a year nasi. Tina say a chebo for the can't 50. I will a cemetery honangas. I see honangas. Mammy, yeah, maybe. If I alibi, and yes, you. I'm worried, I know why. I read your married pa. Yes, oh, what day? Mammy. My money, madam, no 350. The air was here. I want you knew 20 Mammy 150. Hello. And you first here. And also supporting me about industry. I wouldn't if I say Matarasari by Mammy 150. No. 350. For anyone. And the best in him. The buys in him, so maybe 2 years and I'm sorry to achieve. Thanks for watching, and please don't forget to subscribe and share for more updates.